Ako ne bacite like na ovom klipu u roku od 5 sekundi, zauvek ćete ostati nevini. Ćao! Ja sam Aleksa sa kanala Animirani Gamer, a u ovom klipu ćemo gledati koliko subscribera imaju moji subscriberi. Jako čudan klip, ideju za njega sam dobio od Jack Success Life-a, tako da imat ćete link njegovog klipa, jako je interesantan bio. Također subscribeujte se na njega, jako je cool lik. Također samo želim da napomenem da neki ljudi se neće prikazati na ovoj listi zato što imaju private subscriptionse, na primjer možda je Muđe ili tako neki lik suba na mene, a ono neće izaći, tako da tužan sam jer zamislite da je PewDiePie subano, ja to da ne mogu da vidim. Također želim isto da napomenem da ima neki glitch sa YouTubeom, pošto na primjer Azeros je subscribe-ovan na mene, a nije izašlo, a ima subscriptions na public, tako da ima nekih tu problema, ali gledat ćemo ove koji tu izađu, tako da to je to. Pardon ljudi, nije to još to. Također želim da napomenem da imate link u deskripciji za moj Instagram, svi bacite follow da dođemo do 400 followera, često stavljam storije, ponekad i neku sliku, tako da svi me brzo zapratite. Milić Aleksa donja crta, a ako se niste subscribe-ovali, bacite odmah taj subscribe. Ali Animirani, ovo nije Brawl Stars, se ću da bacim unsub. Što se tiče Brawla, želim da izađe novi update, pa ću tu neke klipove da snimim, imam puno toga u planu, ali ne želim još odmah, sačekat ćemo još malo. Ako ovo želite da vidite za vas, samo ukucajte youtube.com/subscribers. Znači ovdje ima opcija da se stavi najpopularniji, tako da sada ćemo pročitati neke najpopularnije ljude koji me prate. Tako da idemo mi malo ka dole od recimo 1000 subscribera. Tako da neću vam pokazati odmah one najpopularnije, a ako je neko od vas spomenut u ovom klipu, slobodno bacite komentar i također ako ste subani na mene, a nije se prikazalo, bacite neki komentar da dokažete da postojite. Znači sa 1000 subscribera pre 2 mjeseca se subao Carlo Pro Gamer, tako da pozdrav za njega. Sljedeći je Robert Pole, ajde recimo da vidimo šta on to snima. Znači prvi video nešto 400 pregleda, Baka i Kika svađe na TV-u, ako bude 100 lajkova svaki dan video ili stream, to je pred 3 sata, tako da bacit ćemo like, što da ne, tako da pogledali smo ga, čisto želim neke likove da vidim koji su subani na mene šta rade. Zatim tu je MC Familija, imaju isto neki štiklić, znači kao nismo verified, ali imamo znakić. Izgleda rade neke pesme kako mi se čini. Zatim tu je naš omiljeni Answer Master. On u zadnje vreme nisam primetio da snima, ali izbacio je reakciju na Vemketov diss track, tako da vraća se na aktivnost. Answer je super lik, svi bacite subscribe na njega. Zatim je tu dobar poznati Prle. Onaj koga ako ste nekad čuli recimo za Šumketa, za njega niste, to je njegov dobar drugi, pomogao mu je, ne bi imao ni 10 subana, nije bilo Šumketa, ali ajde. Sad ljudi, Prle je cool lik, na YouTube-u pokušava sad koliko dobro radi, to može neko da kaže dobro, neko loše, ali ko lik, video sam se s njim privatno i sa Šumketom, tako da veliki pozdrav za Prlete, stvarno je dobar lik. Tu je neki Alexa Games, on ima kao precrtani logo i nema nikakve klipove, nema ništa na zajednici, na kanali, to mora da bude public da bi mogao da ga vidimo. Pozdrav svima ljudi, danas snimam Brawl Stars i Clash of Clan. Pritisnite to subscribe dugme i postanite deo naše armije, tako je ljudi, svi bacite subscribe i postanite deo naše animirane armije. Podržite moj radi trud, cilj mi je 3K suba, u redu, znači to je interesantno, neki lik nema nikakve klipove, mada ovdje kaže da ima, ali ajde. Zatim tu je Đole JT koji izgleda ima dosta puno nekih snimaka, prankovi na ljudima,
reakcija na pesmu, i tako dalje, znači lik se trudi izgleda. Onda dolazimo na 3000 subscribera, tu se nalazi Lukas. On izgleda da radi malo streamove ali izgleda da su mnogo kratki, ne znam šta je to, možda ima loš net. Tako da ima puno klipova, uglavnom Brawl Stars. Sad tu bi trebao da bude Šumke 46, ali pošto on izdajnik i nije subscribe-ovan na mene, Šumke, retarde, znači on nije tu. Sljedeći na listi je Zlabo, naš omiljeni Zlabo. On ne znam koliko vas zna za njega, ali jako je dobar lik. Svi subscribe na njega, super je radi razne turnire, razne streamove, baš je fora lik. Zatim tu je Enko, svi mi znamo već šta Enko radi, šta on snima, ako ne znate bacite subscribe. On je već 4 mjeseca suban, 15.000 subscribera ima. Zatim tu bi trebao da bude Azaros, ja sam ga smarao i što nisi suban, on je rekao suban sam i pokazao na streamu, tako da neki problem ima YouTube, otko znam. Ali sljedeći na listi je Stefan TV. Znači Stefan TV je suban na mene, nema šta da vam pričam, znači čim je on suban na mene, bog sam, šalim se, nisam bog, ali sam tu negdje. 3 mjeseca je suban. Zatim tu je Genije. Kada sam vidio da je on bio suban na mene, bio sam u fazonu WTF, zato što stvarno to nisam očekivao. On i ko bi rekao su mi jednom upali na stream, pa eto, taj lik se subao. Tako da moram i ja na njega da budem pošten lik. I na samom kraju je Luxi. Luxi ne znam šta da kažem, nema boljeg lika od njega. Znači počeo je Fortnite u zadnje vreme, interesantna igrica, razumijem ga, Brawl Stars malo smara, pa i Minecraft počeo, Brawl Stars je dosta preradio i Rush Wars je snimio klip, radio je neke reakcije. Dobio je Silver Play button, znači lik ida. Meni je mnogo pomogao oko YouTube-a. Moj treći najpopularniji klip je snimljen s njim, doveo mi je 300-400 suba bukvalno. Znači puno vas me zna zapravo od Luxija, tako da Luxi je stvarno bog, stvarno je car, stvarno veliko mu hvala za sve. Da svi se subajte na njega i naravno za sve ove na listi i šta da kažem, jednostavno dobri su toliko čim su subani na mene, znaju šta je kvalitet. Tako da ljudi, to je to, ja sam pročitao sve. Također ako je neko od vas isto youtuber, ja izazivam vas, mislim nije neki izazov, ali ajde, možete i vi da napravite klip koliko vaši subscriberi imaju subscribera. Ja mislim da je ovo stvarno jako cool klip, jako cool ideja, znači lajkujte klip, subscribeujte se na kanal, uključujte zvonce, napišite neki komentar, zapratite me na Instagramu Milić Aleksa _ da dođemo do 400 followera, a to je to. Hvala na gledanju. Ćao. Lol.